meɗa weltori ɓayi si goɗɗo ko hokkorma o ko ɓuri wofandude e hoye baraji minen kadi min weltori ɓayi minen ɗo fof min hattondini ko min heɓa komin ñaama koɓe hokki men kon mbeɗa weltori miɗen inna ɓe albarka kono noon mi waɓe innugol e Allah yoɓuɓe ko moƴƴi ɓe mari ɗo fayɓe 56 foye mum ɓe neldama ɗo maaro nebban e sukkar e sardine hare meɗen du'aniɓe meɗe welti wona hikka fuɗɗi ɓe woyi goldude e modiyam gikke mayɗo namo kala kono kamɓe ɓe jokki na noon kam ɓe buyi jama buyi no jokki say meɗen ɗo ha joni meɗen continue en joguiti paykoye no ɓurti ɓeydade ɓe ɗoytaki ko ballal julɓe Allah ɓen ɓe wallitade ɓen ɓen duyi meɗe welti Allah ɓeydu koye wi ɗon hokkaron ko falɗon dandankol ɗon on ɓe imminolan addugol ɗo 3 sacs de riz, un sac de sucre, un carton de sardine, un bidon d'huile d'arachide. Assalamu aleykum. waaleykum salam Kono wiyeteɗa? ko ceerno Sadou Diallo Haare konto wonde ni? haɗa ko orphelinat CIA et 2 enfants déshérités Ko duuɓi jel maɗa? mari 14 ans An kadi ko noon nawade ka orphelinat ɗo? miɗa janngude alquran on e école on École on. Haare noon yeytimen jande nden ko honnoon e feƴƴirde? hay mi yoɓanede nder ga mi janngude ɗo chaque lundi mardi mercredi jeudi et vendredi min janga e nder ga ɓay koye ɗo fof min janngude min fuɗɗino neɓatara woni hitande min fuɗɗi janngugol Ɗa hawre sattedeji e fe jankinki na telemma gol e wona jande nde ga ka français ka arabe haɗa hawre sattede o nala hawre ɓay si ɓe ari min janggay ɗo si futuro juulama ha e 21 heures goɗɗum 22 heures ni mi janga ɗon hara fof wawi mi yalta noon ko jande ara humpitike wonde nden moƴoɓe wiyetede aljanna family no neldi on ɗo wiyen sunna kati ara konno jaɓɓorɗa ɗum meɗa weltori ɓayi si goɗɗo ko hokkorma o ko ɓuri wofandude e hoye baraji minen kadi min weltori ɓayi minen ɗo fof min hattondini ko min heɓa komin ñaama koɓe hokki men kon mbeɗa weltori miɗen inna ɓe albarka kono noon mi waɓe innugol e Allah yoɓuɓe ko moƴƴi nam kadi hara ko on mara ko yewta hande aljanna famille nde moƴoɓere ɗon fi ɓurtugol kadi fa hen tinnagol e tambitagol o orphelina ɗo haray fi ɓurtugol tammitinagol o orphelina meɗen tori ballo ko fi wata koye paye ko minen ɗo fof wata mi weele hono ɓayi orphelina ko créyana wona fi yo yimɓe weele adde ga weele tampa ko créyana ko fi wallitagol yimɓe miskinaɓe tampuɓe ko fi ɗum haɗa orphelina o créyana minen tori ballo ko walla min manni wo sattede miɗen hande wallitagol ɓe hokkora men komin ñaama miɗen hokkorɗo men wo min fanɗina kadi minen fanɗanamen hara hino ɗuɗani men min innayi ɓe albarka buyi wona seeɗa nam ara heeɓi duuɓi jeelu e huttaka orphelina ɗon min depuis orphelina o créyala nga ara heeɓi nafooreji buye mum wona honɗum mi ɓi nafoore buy ɓayi komi naati orphelina ɗo haɗa fus mi annda a fota o ɓeeɗo ni joni nini lan 10e ani ko jande kadi moƴƴi ko seeɗa ka Qur'an awa joni janggani e yogayal Qur'an ɓaya holli wonde ɗon kadi a muutike seeɗa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا on jarama hajje on jarama am kono makete ɗon ko Salimatu Diallo makete
are konto wonɗen ni ni eɗen ka orphelina modi ibrahima saykou samsudine seyya feƴƴimɓe rowani aɗa komi sonnajo maɓɓe on. nam haare noon en heeɓi ɗo ballal molanal ngal immorde ndemo joɓere wiyetende aljanna family haare woni ko neldi en sunna kadi fi suumay on ka orphelina ɗo haare ko waɗi kon yeyte men ko noon ka fondo mum. Haare meɗen duwaniɓe meɗen welti wona hikka fuɗɗi ɓe woyi goldude e modi an gikke mayɗo namo kala kono kamɓe ɓe jokki na noon kamɓe buyi jama buyi no jokki say meɗen ɗo aajo meɗen continue en joguiti paykoye no ɓurti ɓeydade ɓe ɗoytaki ko ballal julɓe Allah ɓen ɓe wallitade ɓen ɓen duyi meɗen welti Allah ɓeydu koye wi ɗon hokkaron ko falɗon dandankolɗon on fof kala heɓuɗo feere addi meɗen duyi meɗen welti mo heɓari feere Allah lanɗo newnamo no heɓira feere no wallira men surtout kadi ka suumaye ɗo mari fay ɓe hooreɓe ɓe sugloto ɓe huntoto fof. awa on jarama awa barka. assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. nam kono makete ɗo min ko Abdourahmane Diallo woni ko mi wiyete. haare ko on woni ko mi woni représentant aljanna family Conakry. ara ɓe minnolan fi o programme ɗo fi addugol oɗon ɗo ka orphelina e CIA. aray ko ɗum woni. nam haare ko koɓe nuɗi on fi mum ɗo yewte men ko hon ɗum woni koɓe nuɗi on tigui. ok aray ɓe imminnolan addugol ɗo 3 sacs de riz, un sac de sucre, un carton de sardine, un bidon d'huile d'arachide 20 litres. nam haare no ko wowɗon wadde donc ara ɗum ɗo ko wowi wadde ɓe wowi wadde sifa ɗe balle ɗo moƴƴa. nam haare noon ko on marɗon ko hollon hedditiɓɓen fi ñembugol nde moƴƴire ko fukki aray ko ɗuɗɗingol sifa ɗi piiji ɗo aray no moƴƴi ha ronki kala heɓuɗo feere aray no dowa wattande illa e fi orphelinaji ɗi fof un peu partout ka oti woniri. so mari ko ɓeyi toon haare mi wattima konge sokkeje mum. d' accord aray ko wana noon hewta komi yewti ɗon aray toujours ko ɓeydugol sifa ɗi donji ɗo o kala marɗo feere no wawi waɗude aray c' est très important no moƴƴi. awa on jarama. on jarama ɓe on jarama ceerno ni. on jarama. nam kono makete ɗon. min ko Mamadou Safayu Bari. yo are min tawi on ka orphelina siya andaɗo moƴƴa haɗa ndemo joɓere wiyetende aljanna family woni ko waɗi ka annuye mum neldi on ɗo ka suumay ɗo sakuji maaro kañum e saku sukkar e nebban aɗa ko adi kon ko noon ka fondo mum. Vraiment minen ɗo joni min weltike miɗen weltaniɓe par ce que bi seyya maayi addi hande ɓe yejjita fi amen kala ko min holliɓe miɗen mari événement ga ɓe aray ɓe waɗana men interview e muɗum hiɓe walliti men fota donc si ɓe pansi kadi wallitagol men ka suumaye ɗo aray miɗen weltaniɓe miɗen tori Allah kadi yo Allah lanɗon ɓeydu OMG maɓɓe on doole ɓuuri ni ɓay haray iɓe wallitade jama on wallitiɗo wano ɓe fayɓe ɗo haray ko tawaɗo e wallitotoɗo haray meɗen weltaniɓe meɗen weltaniɓe moƴƴa noon ɗum noon no wowi ka ko hikka fuɗɗi ɗum ɗon koko wowi ɓay ɗum ɗon kamɓe seyya depuis gurdam makko hiɓe naɓidi naɓidal muutingal ɓay kanko kadi harimo e ɗe golle wano affaire journaliste yagal ngal français facile hari o golliray donc harimo huwodirde e maɓɓe ɓe fof ko adi ɗum ɗo donc biɗo maayi kadi addi hande ɓe accitirali men ɓaawo hiɓe holli men hari hiɓe jogodiri e makko donc haray meɗen tori Allah yo Allah nawru naɓidal ngal yeeso hakkudeji men enon e maɓɓe e menen haray ko ɗum won toon. nam wona ɗe golle ɗe andi ko golle moƴƴe ni tenti ka suumay ɗo hara ko ɗum marɗon ko hollon jama julɓe hedditiɓɓen ɓe tawata Allah no yaññani ɗum ko yowiti e fi waltagol ɓe aliyatima ɓe aray ko ɗum ɗon wano affaire aliyatima on en fof hiɗen andi fe muɗum menen meɗen ɗo meɗen jokki kono si tawi woni hara heɓike kadi wano walloɓe wano on o joguiɓe idée wano onon kadi haray ɗum ɗon no ɓurti wallude men menen kadi ɓay haray toujours meɗen hatondini ga e piiji wano programme ji amen ɗin ɗo e komin wonɗo tigui tigui ni hay si min heeɓi nokkure ka ɓuuri ɗo meɗen faala ɓay fayɓen no ɗuuɗi ga heewi joni donc toujours haray meɗen tori ballal e partenaire ɓe ɓen fof kala ndema waɗo e sabilillahi ko moƴƴi haray meɗen torimo ballal e telen fe OMG amen on ɗo orphelina aw on jarama barka mo